Svake godine rezultati testiranja dečjih sedišta Nemačkog Automoto Saveza ADAC pokažu da nije uvek bolje kupiti skupo. Simple Parenting Dona i Casual Play Sonofix su najskuplja u grupi sedišta za decu do 1,5 godine, ali nisu prošla testiranje. I pored cene od čak 460 evra, Simple Parenting Dona sedište je palo na testu zbog prevelike koncentracije štetnih supstanci, a test sigurnosti je jedva prošlo. Sa druge strane, Cybex Cloud Q sedište je duplo jeftinije, a dobilo je maksimalnu ocenu za sigurnost pri sudaru i najbolje je ocenjeno u svojoj grupi. Prema rečima Andreasa Raceka iz ADAC-a, tokom 2015. godine testirana su 23 sedišta. Insgesamt konnten wir 14 Mal das Testurteil gut vergeben. 3 Modelle scheitern jedoch an der Schadstoffprüfung und einer ist in der Sicherheitsprüfung durchgefallen. Sedište Hauck VarioGuard za decu težine do 18 kg nije prošlo testove čeonog sudara, a i koncentracije štetnih supstanci u materijalu od kojeg je sedište izrađeno su blizu graničnih vrednosti koje ADAC koristi. Bez obzira na negativne rezultate, ovo sedište možete da nađete i u našim prodavnicama. Ipak, treba napomenuti da to što pojedina autosedišta nisu prošla ADAC-ove testove, ne znači da nisu u skladu sa standardima Evropske unije. Kriterijumi ADAC-a su rigorozniji u odnosu na važeće standarde. U ADAC-u ističu da pri kupovini sedišta ne treba gledati samo težinu, već i visinu deteta. Ako dete nije dovoljno visoko za određeno sedište ili podmetač, postavljeni pojas zateže dete u visini vrata, pa može da dođe do ozbiljnijih povreda i pri malim brzinama. U ADAC-u savetuju da Dann sollte man mit dem eigenen Auto und mit dem eigenen Kind ins Geschäft fahren. Nur dort kann man dann vor Ort ausprobieren, ob man wirklich gut mit dem Modell zurechtkommt. U američkoj kompaniji General Motors ističu da su istraživanja pokazala da su u Sjedinjenim Američkim Državama saobraćajne nesreće najčešći razlog smrti dece. U oko 10% nesreća u kojima deca stradaju, do smrti dolazi zbog grešaka pri korišćenju i postavljanju sedišta. 90% of parents think that they are installing their child seats properly. But the data indicates that 3 out of 4 car seats are not being used properly. So some of the common mistakes that we see are that the child seat is loose and not tight to the vehicle. So a quick way to check that is to give the child seat a good tug at the base. You shouldn't get more than 1 inch of movement side to side, front to back. Another common mistake is that the harness is not tight on the child. So it's important to make sure that that harness is good and snug, and the way we check that is to try to pinch this strap at the child's shoulder, and if you can pinch any excess webbing, it's not tight enough. This harness clip here needs to be at armpit level. Na našem sajtu potrošačkisavetnik.com možete da nađete savete američkih i nemačkih stručnjaka u vezi sa kupovinom i korišćenjem sedišta. Pored toga, možete da vidite i rezultate testova Nemačkog Automoto Saveza za ovu i prethodne 3 godine.